Bagian cuma ireng bos julung lewat mantu manisin mana mesa wadah Mas Kuril Arano Kojek ganteng gagah perkasa Bapak Wakil Asman permisi manuman peti bekas satria singa pendawan permisi peti bekas jana ireng permisi peti bekas gawe pikiran puyeng well najalirang wangi tapi ganteng rupani Bapak Enderapin ada peti bekas senajan irang kulite peten api peti bekas peti bekas bagus tingkah halo Rudi putih iya beres lolo bagian cuma irang bawa julukane wong ganteng Arwan manisin di pandang mesa permisi peti bekas ake wong wadon kesem-sem Barwan anu mana bagus teman upani siapa baik ngarani permisi peti bekas buaya senengi permisi peti bekas Wana sana jadi jodoh nih Wero ganteng gagah perkasa jaga awas satria sing pendawan permisi anu mana Arwan peti bekas ireng Parwan iya gawe pikiran puyeng Arwan peti bekas ayo hajar terus najalirang wangi Parwan peti bekas julukane wong ganteng manis tanah mesem ada wadah sesem bagian cuma ireng bos julung lewat mantu manisin tanah mesem ada wadah sesem Parwan peti bekas wah itu bagus teman kemana permisi dia siap pendawan buayan senengi yang jadi jodoh permisi peti bekas ganteng gagah perkasa jadi pulaunya permisi peti bekas tarak tok satria sing pendawan babatak wah yang ngegedang deh rajana ireng permisi peti bekas ada Rudi gawe pikiran buyang
Ira